Whamalole o na sailo tātua tunu, ina wau lia fo i le whaai unga le yaso i tute whea mga ruenga le tō tele, alo maia e se whao poponga o Tala i meolo o te tupulu tātua tunu i Sāmoa, mole nei aso whareile. Wa tau au atu ni tanga ruenga le se fua malolo ina i se sauninga whaapitoa le nei yaso, se loli e alu i le ele tise, ma le whaamoe moe whaonga ina le tufa ina tō whangu o kesene, mai i le vaenga o lo utu mai ai i mato tua, i le whare mai te le tua sivi, ma whare mai whae tu malo o mai le tunu. O se fiso swani ma se malo wha, na tau au inam wha tupeina e le UNDP, wha tasei ma le malo ia pani, ma wa ausi ai le matanga ruenga se fua malo loina, nisi o ana me whainga ruenga i ala i le aseta le i le loli, e whawhanga ina le ele tise, o se fisoaswani fo i lere tu i titi o a fianga o le siu manga, ma swinga o le tau. Whai loe le fionga ia olo a forfiti va ai le saunuanga au tu, o se va ai ma maole sa tau lai mai ei le whainga malo i na ia si tia tūlanga whape nei, e matanga ruenga te itasi ale malo, na whata atia mai mo le lua afe lua se fulma tasi, lua afe lua se fulma le ono. O le lima fi ele tise ia wa taunu mai i le atunu o i le vaiaso le nei, o lo ngā lulu e aile au whai ngā luenga ma insinia al whaalapu tonga le maaro se angtau ele tise le EPC, mo le whaapipi i na ma le wha moe moe, e au li atu le aso sa le wha i unga le vaiaso le nei, o le atu e wha fo i ato i lo le atunu i le tūlanga sa i mua mua le ele tise, i le leto e motu sia o ni vaenga o le atunu. O ia fie lima e tofu mane meka wate mo mai ai, e lantou te mawhai ona una ia leisi 5 meka wate, pei tae na whai loel te tae o lea tunu fie me na omi mata awha, ma le whauru lungo le whaalampa tonga le EPC, o le teimi na whaalanga i nai le afi tele fianga, na lusi ai le se 10 meka wate, na tali le whauru lungo le EPC na ua fisiringira utu Tala, pe whape feo na kawa leisi 5 meka wati lea, e leo au si e a filisi e mai fiti e 5, e na whae loa, o loo iai lava lato wafi wha leo, lato te ngao sia mai a leisi 5 meka wati. Ai le wheido inga maleu tustana tanwai, na whaadia manino e foi, e leo lava le le tise o loo maua mai aveo le la, whatase maafi lo whaanga io ine le swa vai, ona toe maua le malusi anga o loo mo mia, maua wha soa soa e le ele tise le atunu. Wa se tia le foi numero tupulanga tala vau, e a fiesori ngā tu la fono o le ngaoi, te le pefale, wha o 5, ai whape nā foi le se tia le foi numero o alo ma whanau, wa tango fia whala au wha sa ino le aisa, ma o atoe lava ele fasio tangata. O ia foi numero wha maumaunga, wa avema polenga i se tasio por kalame le Teen Challenge, o na wale wha ai titia sori ngā tu la whona wa awhi ai tupulang telavou, ai wa sawa foi le wha tupula ia. The people that come through the doors of the Teen Challenge are referred by the court to Teen Challenge. It's an opportunity. Po le awa noa, wa tu umaia le atua i tangata, wa mawhai ai, ona o mai i le aonga, e maua ai ni a onga, e sui ai, e maua ai suinga lelei, and also to help them change their mindset. E lata lava le lua se lau i tausanga te itasi, e lātou e poloa ina le whaamasi nonga i mata upo e a fiai, e anga e whaatasi por kalamele nei, e maua ini whautuanga manifeso swani mo i lātou, e tūlanga ua a fiai. Mai whaamaumonga, o le talavau e se funmaltasi tausanga le laititi, lea olo i ai to tondo le por kalame lea, ma le tamamatua e fitu se fulvalu tausanga le soifua. Whae loe le suyo le nei por kalame, tarumai ona a mata le lua fe se funma le fitu, e iwa se funma le 5% o ilanto na o ngā i le por kalame le nei, au leisi 5% na toe mōria fo i sori ngā tula fono. Mai o se por kalame o lo i lano le wha man malunga malita i te inga, a le Kālesia Pia Harvest Center. Wa amata fo ona toe alia i mai winga mata ngā ma le manuia, i alo mawhana wa onga i le nei fo i tausanga, pe awa ai mafuatu i tua i tausanga o mawai.
O le amatanga o le vai aso le nei, na maua fo I lungo peng te whai langi, ne fusu anga ni te maitai I te tonu le Universite a Wawa Sāmoa, e awhia I masa te maitai a onga, e ese le a onga a ongai, e naanga ia ne mafusu I te tonu le Universite. Whalia le utustala le sui pulio le Universite, pe se tā Dr. Desmond Meneli Hang. O le whilo inga la nei ino o mai a maile assembly le ma I lato o le tausang whaavai. O le sa whaatino lol matu whilo inga matua. E le I o mai o matua ai o le ana ia matua I lato ie mai le toa sfulu wha lena na maua mai wha maumonga. E toa wha la na wha maundia na pailima pena. They were found guilty of breaching the non-violent statute. O le alana taumwhai e loa e ina whamamlamale e inai matua. Ia matua tu fo ele avanoa e whaila tu whamatalanga le utustusia. Ina ia no fauta matua e le lato sao po le lato contribution I tono le se inga lea. Ia na mai alo lea o na laulo lea o lato I unga. Ia ma o I lato waia na afia I le fusuanga. Wa o isina o atu e vau e o atu tu e fusuai ina ua la veveani. Ia ma pito whala I lato o lea la ua whaasala I le whaasalanga e lua vai aso e suspend ai. O le totele o le siwa e ngala sa iai sa laulau tutu ma e le eise sina fisosoni ane. Ia o le sa wa avi ele written warning e toi au mai loa lato ingoa I nisi solinga tulafono. Ia on whapelo le ana toi ilo ia nisi whaasalanga mawhaitu ina atu iai. O le vai aso foula lea ua whailoa ia I lato e to whae e tulele lato whaasalanga lua vai aso. Ia ai te tauna au mai tonu le asfarelia lato IDs, e surrender mai lato IDs, ina ia le mwhaintu e sau mai tonu le nofuanga. O le whai unga leo telefon mai Sāmoa, manuia le whai unga le vai aso si o tātou tunu, whasoi foia.